Mehe mea kua au te kaiarahi te Pāti Māori, hei reset kua whakatua hau I a hanara whiti maipi hei kaiarahi. He rūma, kei roto I tēnei tai ao tōranga pui ane mo ngā Pāti Māori e rua. Taku ngāka kei te kia atu, ko eki te wā, kia whai atu I te ara, kia noho hei hoa haere ki te kāwanatanga. Koko ai. Anai, kōrero ana koe mo tēnei mea mo te hoa haere. Kua kati te tatau. E mea ana te piri mea, tino kore nei I e aro ki te Pāti Māori. Kau. Mena he ia, me ka eke ki te pōti, ko tahi anake te tūru, ko kia atu, hei runga heira. No, my piki Tika. I te wai a whatarangi, ko tāna ki a mātai, kare koutou I hara mai ki konei kai ai. I hara mai koutou ki a whiwhi ngā paenga mo te iwi Māori. Me pehe e tāi ai koe te mahi tērā, noho hei hoa hare, pai mai kino mai, I te taha o tētahi kāwanatanga. Mehe mea kua au te kaiarahi te Pāti Māori, hei reset kua whakatua hau I a hanara whiti maipi hei kaiarahi. Takitahi. Tihei muri ora. What a great kōrero this has been. For more, go to Arataua YouTube podcast. It's all there. Doits!